Pamirsa nemonin Rahina Galungan umat Hindu ring Bali katanya nih ngaturang Banten gebogan ring pura. Raris ring Rahina benjangyane umanis Galungan. Umat nyurut Banten gebogan ucap sani kedulurin antuk upacara mooton ring Bali upekara. Pemekas ring Denpasar Miwa Badung, umat Hindu nenten wanta ngarianin Banten kebogan angin aturan ring pura. Raweh mangkin Banten kebogan nenten sekadiriin, mawinan keramane sampun sayan uning, antuk ngarianin Banten anutin sesidan, antuk kewentenan sane sederhana utawi alit. Ring raina umanis Galungan, umat Hindu daweg gala semeng sampun ngaturang Banten penganyar ring samian pelinggi. Kelanturang antuk samian pertisentane ngayap oton ring ajeng Banten kebogan raris kesiratin tirte. Manut pengurati agama Hindu jero mangku wayan udiarse. Terus inucap cina bakti umat nunas pengrestiti majeng ide sang yang widwase miwa leluhuri. Wusan mo oton raris buah miwa Banten kesurut tur ketunas oleh keluarga. Ringgala puniki taler becek antuk melancaran kepoman semeton sejeroning ngerumah ketang rasa keluarga. Raris ringgala sande umat ngangen galah antuk melancaran ke gena objek wisata. Sili tunggil keramering desa Kesiman Nima di Sudiani Mausang gebogan ketanyane kesun oleh kerama istri ni pina ke Cina Bakti majeng ide sang yang widuwasa. Wentan iring Rahina Galungan puniki wentan ide para susunan menekali para luhur yang meme bapa pekak kumpi buyut yang setia sunai dua nai tan presiden rauh ring Rahina mangkin benjang ne putih wengi ne sidi rauh ring pun ring pertisdanan pun ngayap sari nyemput sarin napi sane katur kamu pertisdanan angin bekali rike ring sunia gedan kena ke bakti pun ipun tan kayan mau piutangan sedang bakti pun sedang ipun raris bicara napi pengatin pun lagi ingin gedan mentas pun ike Rawe mangkin gebogan sampun kekaryanin antuk sederhana anutin sesidan keramane. Pemargi inucap talar untuk apresiasi seni kerama istri sajeroning ngarianin gebogan miwa sampian gebogan. Suece, Bali TV.